Mugwanja Weru wakathandatu mwaka wa 2023 inkugwatogeni Nteto cia Weru Thaa Mugwanja niumbita kwa Christine WANJERU tukembereria Nteto cietu ni ori ngarama ya uturo ithiete na mbere gukinyiriria akenya ama engi MC wa mitheru tawene fatikino Thaa na uritie akenya kugia na witikio na utongoria wa Rais Ruto na gwitikia ena mubango uri gatigira ngarama ya uturo ikwenda mande kana ikwithirwa ikinyiba ni kenda Kenya matige kuria thina arite mamakire mucemani wa kithomo kiri skuru ya primary ya Mugona kurukina urite thirikari ni bange na kurekereria mbia cia gukiria mathomo ma primary ntabura tukwirwa ni Martin Mugambi anagure kumu baraithage mweno uri okugwa muno specifically mweno wa kithomo nunturi mujiaria emunyerie no woe na mwana wa skuru mbesa thirikari ebwiri gutuma skuru tafadhali ne kuraitho na njira gionde mbesa ino jiara kiswe nuntu justice delayed is justice denied. Sure. Mbesa ino jeje tekere mwana ne jiara kiswe jeje nuntu tuterongamya mwana gukula tuterongamya mwaka kothi kenda mbesa ikoneka ne iserwe na njira yonde jeje tuseragirie guntu kukungi na kema onto makoni finance bill nine nkwegwa mwana inchi ne munyerie lakini nuntu our president William Ruto athurirwe ne kura jiantu na bamunenkera mandate ya utongoria twetekererie ndereba erekerie ngari barabarani ari akwenda for these 5 years tumereretie nuntu Ruto atenenkera policies jia mtungi nwe twathurire ni atutongorie na policies jiae edho ni antu bale bakurengwa mbeca niyo ne nkurengwa na ningwetekira kurengwa anethwa edho gankurengwa nkira kwa nigoti na kethiete kumereria gukeria uchumi mbido ankere yagwa no akwiro kandiete gwakirwa nyomba nia eba ndengera batikamba kire nuntu wa nyomba nturi tuwe ngakirwa nyomba kali atia nturi tuwe ngakirwa ku na ntita yari kuthama na nturi tuwe kejulale na ntwere tia ngakirwa design yereko teni nde mumero tutiramaga nyomba imwe na ari beto ntije gakwatia tukarengwa na mukwakwa ntija mukaga akirwa kuneni ngakirwa ku ntije ro ya mukekerwa Mombasa na kwa Kisumu na ezo kaba ombero no nyombe na thina nuntu andini akwa ndemereto ne kuimba banenkera mabati yake na nkinendelea kurengwa no nuntu ni president yokuga mubira koza kwogu Francis yakuga Rais William Ruto kirago kia muthenya wa mondi na tongoretie ya Kenya na nkinyagia atongoria kiri maromba makurombera nthi ino ya Kenya maromba ma omwaka ni maria maruthiritwe kiri Safari Park na indi kabori azimio itumbite gukinya kiri maromba mama akeria rais na ririte monto mwanya maribo mangwataniro na thiri nthini ino ya Kenya. So, reconciliation is also sacrifice for the better. That's why I say it is not easy, at least from where I stand. Finally, Mr. Speaker, let us pray for Kenya. You asked me to say something about prayers, and that is what I say. Let us learn to forgive one another. Let us learn to speak one language in one accent and be in one accord so that the vulnerables who are in this nation